نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, haagama Islam, salam doa kanyo katan, haunu na binaybayan kamo nakabutang, siwo dalong ta amin yari imaalop ha waktu ini insyaallah. Iban sing kamo yan, hakapupuan, iban ha kakimbahan, iabutan sin suara sin Thunder Bravo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin papagbarakaton katutan niyo, sintuhan na to Rabbul Alamin, in amoy in panyap-panyap na to ini insyaallah, sampai magka malukayan, amoy makarihil kapaidahan katutan niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan day sabi mga sila yadto ha malayo, amoy inyan si musugbat katutan niyo ha Facebook, YouTube, Twitter, iwan na singkaybanan parsugpatan amoy in laong talabay ring ha social media insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari in pangadyan na to ha waktu ini, dahin ha Suratul Bayyinah. In Suratul Bayyinah, in siya Madaniyah, hati niya ni maugdun ha Madinah, bunal aun dun handeng ha mga piyagbarsalahan si mga ulama, dun hayan sa sumagawa, in kamatauran, nagbayta in ini ni maug ha Madinah, pasal in nasabot mo na ron ni, amo na in ahlul kitab, at ini amon mga namamaugbog sing kitab na kauna na panaog dahing ha Quran mahamulya, amo na yung mga Yahudi, iban si mga Nasrani. In sura ini, 8 ayat, insyaallah subhanahu wa ta'ala, manjari mabangkil doon halawman niya yan, insyaallah, muna in tungod paparkala, sin sila amoy in nagdara na mamaugbog sing kitab na kauna, aman yung pagtawakon lang niya ahlul kitab, bang biya din intindo kanan nila, hawak to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin naraak sin Tuhan Rabbul Alamin. Damikian doon hayan, amin tungod paparkala, sin pagyanon ka-ikhlas, tungod papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna inyan, hambuk siya rin mga sabab, hikatayma sin amal na to, hambuk siya rukun, sin amin hikatayma long tain ka-ikhlas, in hikaruan niya amin subay siya, ini miyamatok pa amin sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin dia simpamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hikatunia, amo na in datunganan long ta sindua tumpukan, amo na yung mga sila halawng kakuyagan, pasuron sin Allah subhanahu wa ta'ala palawng kasannangan. Damikyan day sab yung mga sila amoin halawng kasusahan, amoin di na maiging kasusahan nila sa lama-lama, amo na yung pasuron palawng sinar ka jahannam. Naman jari in ayat timagna dahing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Amadtu in ayat 8 halauman sin surah Al-Bayyinah. Manjari timagna doon ini panagnaan ayat yaun lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Biita doon ini sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila wala nangahakad. Dain hatumpukan simbanga sila pagyanon ahlul kitab. Iban damikyan in mga sila amoy in nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin wala sila nangahakad yaon biyayta. Di yaon maigdain kanila. In amuin pangahakad nila haamuin kabayaan nila doon hayan. In yaon subay sa jalong niya tumarang gumawa doon haon in pag-iyanon amuy in bayina. Hati sin bayina ini biyayta kato laong niya al-hujjatul wadihah. Hati niya subay tuod tumarang manunjuki pa amuy in pag daak sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kahinapusan daak muna in mga sila ahlul kitab na nakasusulat doon halawm sing kitab piya naog kanila muna na in Yahudi amo na in Taurat na panaog pa Musa alayhi salatu wassalam in hikaruan niya amo na mga Nasrani amoy napanaog maun pa Isa alayhi salatu wassalam in kitab Injil. In sila ini na mamaugbog ha amin kitab ini pakanya nasabot taniyo ito. Biyutang doon hayaon nakabutang halawman sin kitab nila in pagguwa sin kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in sipat niya biyawayta doon hayan. Iban haon siya lugal pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay runhan biyayta laong niya in lokal yan amuin tiyutubuan sin hulma. Nahasabab yadto in sila laong ta naglain maun pahula sin Arab maripa pagtawagon habasa ang galis sin nakauna pa yad tulong ni Asia Minor. At inibang hatimpo tabihaon Middle East amo na hagin gitungan sin ini long ta katigukan long ta sinamin hula sin mga Arab abihayaon na manjari in sila yaon im maksud hangkan sila naglain maun sabab amun iya angan nila mabaya sila imahinang nabireng daha amuin tumpukan nila Yahudi ka atawa Nasrani na in sila ini bukod ni maksud nila hangkan sila miyon karna amin magtaat ha amin nabi gumawa bangsaw pa ma in gumawa yaon bukod dahil hatumpukan nila.
Bukumbya si mga kaibanan lang ta, amuin minig deng hawala nila, karena imaksud hisiyusyo na imay ng nabi at tawa rasul kay napusan, in sila magtaat, magparatsaya, biya na kan Suhaib ar-Rumi, atin niya tauray nga Rome yadto, ambok sahaba, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan hi Salman al-Farisi, dahing hawala Paris, amo na long tain, ini Iran ya unha waktu tabiha uningan niya napinda na. Na biyita doon haon in mga sila ini amo na in mga sila nagpaparat saya hakitab na kaunayad to in tiyatakaran nila amuin pagguwa niya yadto sabab na ha waktu yaon amin biya nila na tanto na im mga patahunan maray na gumawa bihan sabab deng ha mga alamat biya tahalom sing kitab nila gumawa na in nabiroon amin sampay na kahula na sila roon halo amo na in Madina al-Munawwara mataod tumpukan si mga Yahudi nakasuod maun pa laumsin ini Madina long ta amo na nakapaghula na roon haon na damikyan in mga kaibanan tumpukan bihan si mga Nasrani damikyan bihad to in kiyaon nila na in tiyatakaran nila amin lang niya rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara in pangilahan nila amin rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mamayta bihan sin katarangan sin insiyadia aksin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy indun haon mamasa kanila sin amin suhop long niya mutahhara amin suhop beta dun haon amin mutahhara atin niya munazzahatun anil batil an zahri qalb amin mamayta doon haon dahing haamuin ini long ta habigi jantong niya kumwa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam matarrang bihan in siya di makaingat mamasa iban di siya makaingat magsulat sabab in siya long niya ini dahing hakauman si mga ummi pag anun ummi amun di maingat mamasa di maingat magsulat dahing ha mga Arab na impagyanon doon haulong niya mutahhara hati niya sutsi siya ring haamuin ini kalaungan sutsi siya ring haamuin pagkalukalo iban sutsi siya ring hapagnipak damik kayan inyaon katantan amuad tuin hibayta niya doon halawman niya biyayta long niya piha kutubun qayyimah ini doon hayaon in kitab yan nagdara damikyan sin hukuman amin wayroon liko lingbud niya hati niya inyan mabuntol deng ha Allahu subhanahu wa ta'ala amin magpatarrang sing kasabunnalan iban sing kabatalan amon tim maksud niya na doonhan biyay ta damikyan sin ayat sumuno Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ In mga sila, wayroon pagbarsalahan nila. In mga sila amin piyanaukan sin, in Allah ta'ala sing kitab na kauna ring haamoy in Quran, mahamulya. Buat malainkan hawak to sin pagnaog, sin amuin daak, pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinanimaog ngayon wahi, amuin naraak na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna roon na Makkah al-Mukarrama, haamin lokal kaya paganakan kaniya, doon hayan, na doon hayaon nakahati na yung mga sila Yahudi, bihan sin amuin, aun nalong niya doonhan kaya suy-suy bat di matong na imbya piyagtakaran nila
amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nain sila yaon hawakto kihatihan nila man sinbukon deng ha amoy inliuran nila. India aksin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan napindain amuin kahalan sin sila roon karena hindi matong kanilain amuin ini asal kabiaksahan nila amuin pagdaawa nila laong niya in sila yadto amuin daing hamanga napi sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin in sila yaon sabab ingkatan kanabihan iban karasulan daing haamuin liuran nila na amuin di sila makatay mabihan aon pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala daing haliuran si mga Arab na sabab yadto si makitim pangatayan nila amuin bukon sadyain sila yaon long ta amuin long ta nagkupur amuin diara sim pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin siyod pa sila sim pagtakabol doon haon biya na simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala rukaing ayat wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul ilmu baghyan bainahum wayron long ni pagsulang sim mga sila amin mga kaya panaukan sing kitab na kauna buat malaingkan subay na dimatong kanila in pangingat panghati doon hayan simbukon deng haliuran nila na doon haon diatungan sila sinamuin laung taigil iwansin jangkiroon hayan. Amin wayroon na napinda im mga inikatantan. Sampay pa adlaw ini yaon mimikit halawon sin bigi jantong nila. Amin lumagtod sila dan bang biya diin inhika tabon nila sin amin panghindo sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naglalag sadya sila kulina in amuin subay nila yaon mapindaing kahalan yaon na im mga jimadya tulong ta halaw man ta ini sampay ing kapandayan nila yan amuin makapag-atulong tain magtaymang hudaa kama Islam. Biya sin jimatu hatimpusin ini mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nakapagbuno magtaiba ni mga kasahabatan bihan puas deng haamuin ka dugso kan Umar ibn al-Khattab inyad to na asal biya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin maukab impitna maukablong na inlawang simpitna naroon hayaon di nila kaingatan sa sumagawa pasal sinambok sahabat amuin laung ta ini rahasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amon yung pagtawagaw ni Huzay patubnul Yaman nagbayta siya bihan hawak to sing kadugso kan Umar ibn al-Khattab laung niya al-babu Umar in lawang pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pitna amunain ini karugso kan Umar ibn al-Khattab sampai pabihayaon yan dimarakan in pitna si mga silayan. Amuin kita magtaiwan in papag kaluhun bihan, papag atuhun. Nabang kita rin mag-ingat sinakamat tamarayaw in mga puunan si mga pakaradyaan ini aun waktu masarikit kita si mga parkala wa na'udhu billahi min dhalik. Magpatilipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala mang kita rin ma-saikbot si mga pakaradyaan amuin diara nila ini pitna. Naamo yan mga katotay manghuran ha kama Islam. Na doon ha ini in mga pakaradyaan ini katan biyabay takato in sa kaula-ula in parkala sin amuin long tasila amuin nararing haamuin kakahinang nila ini in mga sila amuin nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala iban si mga sila amuin doon haon nagsisirik pa Tuhan Rabbul Alamin inyan mahunitod sila makatayma sing kasabunnalan bang in sila yan laung ta amuin
naipat din kasibi-sibi nila sampay sila limasag doon sila kakahinang nila yaon masima sila matukbihan madto pa amin kakahinang sin ini kaapu-apuan nila. Hangkan narikato aun kapiligruhan dakula sabab muna in agama Islam nakasud maripalawman na to ini na bukon siya labay long ta amuyin mga sila nang hindo tod matansin agama Islam nakasud maripahula na to. Sabab in nagdara long ta kita sin tao tabihan nakakita sila dahil hatumpukan si mga Arab nakasud maripalawman sin hula na to bihan nain sila bukon sila long ta amin na makahati tod sin agama sain sila na mag-uusaha-usaha iwan im mga sila magtutulak-tulak amad tin hinang nila. Batin yan biyeta yan si mga sila ini uurol sin kissa sin hula pakanya long sin anggalis mga historian nabiyabay ta yan sampay nakalukis sa mga kakitab-kitaban kabaakan tayan iban bang mabaya ini humatin tausing kamatanan niya na biyabay ta halom sing kitab in kasud nila maripalawman sin hula talabay rengha dua hula na sabot kaisa niya rengha silibis at iniharap mod pa Malaysia inambok hula simod sila dengha ini labay harap pa Indonesia Induayan na biyayta doon haon si mga ini babayta magkikis sa simkahalan sin hula doon haon in kasud maripahula ta long niya bang ini dengha ini 500 century bihan at niya amin simud na 500 katahon puas dengha paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin ini dindihan si pakisab hatahon 600 katahon nakasud mari Induayad to biyaray ta tod hisyo im mga nakasud mari imbay ta halam sing kitab bihan in nakasud mari pahula na to kaya kitaan sing kapu-apuan na to kaya singuran ininang nila katan batin sila nagdarawa Muslim na piyag na Quran sin mga Shia Alawiyah Shia Fatimiyah iban Shia Ismailiyah na amoy ini sila in nakapanghindo bihan angkan na yung mga kakahinang kamatauran ding mga kakahinang tayni sa sagdahon sabab may di sa sagdahon bang ang tao amin nakaingat na nakahati na sinakama Islam matan amin nakarukdok na ngadji imingat sing kitab sin Allahu Ta'ala maning Quran mahamulya iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatilakan nila in amin hinang batal iban sin amoy in hinang nakaaamulong ta. Naamo yan mga palanggungan agama Islam. Nabiyayta doon haon, yung mga sila, umat na kauna, iwan sin, sampay na si Mampay para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in pianaugan sing kitab na kauna, sambil nasabot taha pangadjian na kauna yadto, in taod sing kitab pianaug sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hataas langit, hangga to siban upat kitab. Hangga to siban upat kitab, doon hayan, naurul ta, nasabot yan to katantan, ini kan apo na to Adam upat kitab bihan, uwos doon haon, ini kahinapusan niya lang ta, hangga to sin upat kitab yan to, miumos sin Allah subhanahu wa ta'ala pa upat kitab dakuman, amo na in Zabur, ini Taurat, iban Injil, iban sin Quran. At upat kitab da kumandoon. Naman jari, doon hayaon, miumos na isa binupat kitab yaon, madtupahambok na kuman kitab, amo na in Quran mahamulya, amo na in diarasin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na matod pabisarahon si mga yan, besin nabisaratan na in mga yad to ha, pangadyan ta nakauna, di na kita mag-urol sinyad to. Nabiyita doon ay na ayat sumuno, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ini daing hapanagnaan payad to kata namunahin hangga to siban upat kitab yadto wayroon in Allah subhanahu wa ta'ala nang daak buat malingkan magtag-ipon hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan ka-ikhlas harap kaniya. Amon tin siukat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan piapanjari niya manusia labay ring haraak niya in magtag-ipon harap kaniya ikhlas sarta doon haon subay miya makadhaturan sara diara si mga karasulan niya si mga daak niya katan ampas siya tumatawag din al-qayyimah amuyin laung ta agama mabuntol atawa agama sampurna dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala biada sing Quran mahamulya amo na in kiyatipunan sing katan kitab na sabot yadto sabab miyumos na maun pa hambok na kuman kitab amo na yung Quran mahamulya na doon hayan ini pakaradyaan launta mahunit pindahon si mga tao yung kiyatutukan nila yan sim ini kikita na to hakahalan na to amun bang ununain kaya bulatan sin mata nila amin wayre sab inu-inu nila mag-ingat di sab sila tumayma sing kasabunnalan bang bukunda amuin baita kanila yadto si mga kamaasan nila labi-labi nabihan biyak sakitan niyo magkita sing kahalan bang aun doon haon amuin kaya pagguruhan niya wayrong kahakaron niya mano siya alam sin dunya ina mo ring guru niya bihan yan na misan pa ing guru niya tunalaong na aun na makasagda bihan ni kabay talong niya inyaon nagini ini uno ini nagbangga na lang simbaha sa ibang sinamuin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala masila sila lumagdaawa hasupaya imbayta sing guru nila tumahinang amo misanda wala nakaamo. Na amoy nilang tain ini aun deng hamanghinang sambil bihayaon piaga babarsalahan sing kamatauran bihan biya na sin inang pagmaulod ini na ini ni dia rasim mga si apatemiya maripahula na to bihan. Naman jari liampunan isab sin mga sila supi tumpukan si mga supi, iban si mga sila naksabandi, doon hayan. Nahangkan yan, amo hindi maig doon. Nabot malingkan, yung mga kaibanan, amo yung nakapangadji, timutog, nag-ingat sin, ini sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin nga Quran iban hadis, na mataod nagkapindabihan, minig din nga amin yaon, sabab na inyaon, nasa taluog maghinang sin, pag-ibadat tabang siya wala na kaamo karena malarak sinyaon katan inamun pag-ianon doon haon ini amuin kitab matarang deng Allah subhanahu wa ta'ala min napun nakabutang dakuman palom sing Quran yaw na napun katantan na bang di makaagad doon ha undang-undang diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon iwan nag-agad ibang ka-ikhlas naritay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan amuyin makasusa, hamanga sila amuyin, di mabamig deng ha aming kakahinang nila yaon. Bihan. Na, ini, di madyato halawman na to ini, na wayron mahinang ta sa babi mga kamaasan tanakaagad yadto, hamanga panghindo yadto, na sa sumagawa hakita nakahati na si mga kahalan, di kita manjari sa amuyin unuhon ta sila yaon bisarahon sin ini uno-uno na pamisarahan amuin bukon mapatot hi bungat sin simud tabihan kuma kita pamintangan ha kahalan si mga kanabihan na kauna labi-labi na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini amaun niya na suong man mawapat bihan kiyadto niya, papagsahadaton niya. Na yaon nagpupuni, sabi mga kakampungan niya, sa mga kuray, sa muin, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisirik, patuan Rabbul Alamin. Yaon isabihan sumasaw.
na sampay in amaon niya, nalong niya makadakulong niya ini hati niya, amin iya karansin ini family. Hati niya doon amin kakahinang si mga Quraysh. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron na siya sa mga nag-unuha amaon niya sa sumagawa, pasal silasan niya, labi-labi na to damin na maugbog ka niya. Misan pabihad tulong taduga ingin akamasin Rasul sallallahu alaihi wasallam duga ingin sabya akamahan sin amaon niya. Wala day sab siya piuklasan bihan amuin biunsak bihan uno-uno yung katan hikatabang niya ha anakon niya hati niya apamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaon day tatabangan niya. Bihad to hati niya in maglawla siya in magkampung subay di may nang sababinyan hipag ini bugto sin pagkasilasa. Sumagawa, yung pag-agama, kaniya-kaniya, kita niyo maghinang, mga katotay manghuran. Di iyan mahinang sinhambuk kadyaring kato taniyo. In ama, maghinang sinsuko niya, in ina, maghinang sinsuko niya, in kaanakan katan, maghinang pa kaniya sinsuko nila. Di makayanin ama, biya sinamin bangaon, biya mga rijiki, maranya pabay na mga anak, karina ka magsawsaw kita niyo. Di mahinang bihad to. In pag-agama, nasubay kaniya-kaniya maghinang. Di makayanin nama na uto inda na panahon na kamusing kabayaan niyo panahon na ay nakamumasusa sambayangan tamang kamu. Atawa ini puasahan taman kamu ha na ay nakamumasusa. Ako na yung bahala kaniyo. Nabukon bihad to inaagama Islam kaniya-kaniya kita niyo maghinang mga katotay manghuran na subay kita niyo kaniya-kaniya mag-ingat. Sabab kaya wajiban kita niyo simpag-ingat piyang daakan kato taniyo. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. In paglawag ilmu, in pagmaingat ha ilmu, sin pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, wajib hakatan muslim usog babae maas bata. Amo yadto in subay na to ini dayawon ha ginawawaran na to. Naubos doon ha inilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. In mga sila lang ni nagkufur dahil ha mga ahlul kitab hati niya wala nagparat saya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkasi Arab wala kimahakad singkatan biyayta niya sininya unday nga Allah subhanahu wa ta'ala. Siningkatan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsambahayang in pagpuasa in katantan hihinang nila. Biada simpiyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salta nakakluluki sa lom sing kitab nila. Wala sila kimahakad asababiyan doon hay ni biyaytaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna na in sila amin nagkupur dahil ha mga ahlul kitab iban sim mga sila nagsirik hati niya damikyan yung mga sila magsisirik maunit tuod mapinda ing kahalan nila bihan maunda sila pakatanaman nila na doonhan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sila haw na makabutang fi nari jahannam khalidina fiha in sila yan basurun palawm sin narka jahannam kakkal na sila roon halawm sin narka yan ubos lawm sin Tuhan at Rabbul Alamin ulaika hum syarrul bariyah in sila yan katan nasabot yan sila nan in sangi piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mahita sangi sabab pini nilaing katan mangi piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkupur mangi, in pagsirik mangi. Di tayo maun sila Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na in pagsirik, bang siya di makapagtawbat, hakabuhi niya, hakalasig niya. Bihad to. Na, inyan katantan, hambuok dahil ha mga pamintangan sim mga amuin wala pa nakababatok, paamin ka sa bunalan. At inya minsan mga kamaasan taman jari kita magpatumtum kanila. Yaon sila halam sing kalaungan, nakalukaluramayan, kailoin sila, makapuklas, daing haamuin kalaungan nila yaon. Nakaagad sila pang Hindu amin iurol ha kamaasan nito si bukon amo. Na inyan sa dikit siya man jari maglukos.
Hibay ta sadya in kasabunalan kanila bihayni in kamattanan niya. Inibay ta dahil Allah subhanahu wa ta'ala yaring Quran mahamulya. Bayta dahil hadaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaon katantan hadis niya. Nabihan yan. Na pag ubos doon na yan, sumuno ayat hikapito, innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. In mga sila isab nagparatsaya. Nagparatsaya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pag-ianon mga mu'min, mga bariman. Na yung bariman, di siya matag bariman, bang wala doon yung sipat niya, hapag ka bariman niya. Uno yung sipat doon haon. Muna biyabog bukan niya in rukun iman unum. Iaayaran niya in katanam malibadat niya. Sabab, in iman, inyan amal sin jantung. In ka-Islam, amin rukun Islam 5, inyan amal sin udyot pamarananta. Maghibal doon hayan. Magpaamo sin hinang piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, ang palong niya yung mga sila nagparatsaya, hati na yung mga sila nagpaparatsaya, mabuka sila amuindi tayo maun sin Allah ta'ala yung amal ibadat nila. Mabuka sila, karukalan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka sila, amuin inhinang nila ri umamu. Hasabab yadto, dahing hawak to pawak to daran sila nagbabakusin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin pangdaakan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Baguhan niyo im pag-iman niyo, hati ni adlaw-adlaw baguhan niyo. Laong si mga kasabatan niya Rasulullah, kayo pa no jaddidu imanan na. Biya din kaagi na mo magbakusin iman na mo. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo im pag-iman niyo sin la ilaha illallah. Hati niya, in bar-iman, mga katautay manghuran, aun pag-iman matan, bang siya mapatumtum, ida dhukirallah, wajilat qulubuhum. Bang sila mapatumtum sin, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na yung kalimatus syahada, manatat in bigi jantung nila. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, zadathum imana. Bang masabot kanila yung mga ayat, biya na si mga piyagbas sa tayo ni kataan, magsusungin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, wayroon na bugsuan nila sin, ginhawawaran nila ba't malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, uno-unuhin ang ubos nila hinangunin piyang daakan sin Allah ta'ala, hibalik nila patuhan Rabbul Alamin, ya Allah, tayo maakaku, kamu in, amal na hinang namu piyang daakan mo kamu ini, dihili taufiq kamu, ya Allah, ini, ubos yan to, ampo na kami, ya Allah, ya Tuhan namu. Astagfirullahalazim. Bihan yan. Bihan to yung mga sila. Nag-aayad sila rin hawak to pawak to. Amuan hindi ajakan si mga bariman. Ubos wa amilus salihat. Amo na in nag-amal salih. In pagyanon mag-amal salih, amal amin wayroon, lang si magbibisara way tamak-tawtuk. Hati niya wayroon paklos sin amal, tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala katan. Mahita, bang sila maghinang, diyadakahan nila yung paghinang nila, yaon si musud, katantan, in mukarna, halawm si pangatayan nila, bang sila himinang na simpiyang daakan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon kanila yung pag-ianun ihsan. Amin mukarna, amin laong niya, ini dunhan, biya din in ihsan, laong sin Jibril alayhi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, anta'budallah, ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarna muhakatan sing umalup kau pariakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo bang kau tumunay na kaniya yaunduh na unin ihsan amin biya sa kaula-ula kita min Allah subhanahu wa ta'ala bang musiri kakitaan in mukarna halam simbigi jantung mo ini kau kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan tututog in kabuka harap patuhan Rabbul Alamin. Nabihan yan, mga katautay manghuran, haagam Islam, na
Pagubos lang sintuhan na to Rabbul Alamin, ulaika hum khairul bariyah. Sila na ini in mga manusia sarayaw-rayaw piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na sa ini in pagyanon sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amo na in mga sila kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ra isab in mga piyanga ngayo tadaran patuhan na to Rabbul Alamin. Tiap-tiap kita umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala magsambayang. Basaun tayong suratul Fatiha, ina kita, ihdinas siratal mustaqim. Hidayati kami ya Allah, maun paaga mamu sa buntul-buntul. Siratal ladina an'amta alaihim. Dan sim mga sila, amuin kiya, ini, ano yun? Siratal ladina an'amta alaihim. Amuin dan sim mga sila, kaya tukbalan mo na sin, nikmat. Hati niya amun makadawhat sin nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw ka na kana. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iban ya Allah ay mo kami hidayati mon pa mga sila, amoy in piyagmumulkaan mo, amo ni mga Yahudi. Piyanaukan sila sing kitab, harap maun kanila, pag-ubos yaon, hapalon nila sadya sa di nila pag-agaron. Hangkanin Allah Ta'ala, piyagmulkaan sila. Waladdallin, amo na mga Nasrani, in Nasrani, ri sila mag-ingat, maghinang na sadya sim pag-aga, mauno-uno yung matali nila. Bihan. Na amo yan katantaan, labi-labi na bang pagnanamhikasin, na amo yan, tuaka man nila magtuy-tuyan. Hangkan na misan uno-uno na yung kakitaan nila, mga lumambong kabayan nila bihan, misan na mga buli sa yung kakitaan nila, ay long niya, lupa hi Jesus Christ. Na may nang neto siin na isab. Sabab magdihilin tao kataan, harap man to kanila. Na, ingkato ini, aon na saan, nakasingod. Bihan. Nabihad to na isab, inamoy in, iurol-urol nila bihan. Sabab banghadya ka mo nakahati, awutan sinamin ini, bisara ini, aon na saan Ka'batullah yarihaw la na to. Nakakita, way isa ba kung nakasakop, nakakadto palukal yaon, sa mataw din nakakadto palukal yaon. Yari tawi-tawi. Paghadjian, doon. Nabanglaw niya, at niya kulang-kulang din sin mo ipaghadji, mga 5 nga ibo rin sin mo na maghadji na kauroon. Na, kita na kaw yan. In mga manusia. Nahambuk yan din mga kasirikan, hinang sirik. Sabab hambuk din lokal paghahadjian, amurain lokal, biyayta sin Allah Ta'ala, kato taniyo, subay makakadto harap palukal ito. Naamo yan. Naman jari. In amin niya onlong niya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin imiyan kaw ya Allah, tayo maakamu, ini. Nabangkaw na kaiyan, ayaw kong makihidayat maun pa, kakahinang sin mga Yahudi, simingod kanila, na suway mo yan, tututukan inyad to, ayaw ko imibog sinhinang nila. Damik yan day, sabi mga Nasrani, ayaw ko imibog sinhinang nila. Sa magjatura isab di kato, biha, nagbabasa simpatiha, sa bangaon na pakaradyaan bihan, kakitaan mo, hinang na si mga Yahudi man Nasrani inihinang simbang sa Muslimin. Sabi ada kuman. Labi-labi na mga pagtiaunan na hotel yan. Kakitaan mo, wala paragbus, hinang na si mga Yahudi man Nasrani. Nabihan, amuan mga kataw-tay mong na akam Islam. Nahisiyo im mga ini, aming pagyawnon, amanu wa amilus salihat, amo na yung karilan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyo sila, amo na minan nabiyin, was siddiqin, was syuhadai, was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Sila na im mga karasulan kanabihan, bihan, amin mga tausali, hatin tausali, amin amal nila, wayroon tamak tauktok, kimukugdan katantan. Iban si mga sila nagparang sabil, iban si mga sila amuyin ini nagsabunnal, bihan, iban sin na syahid, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at tim maramaglundang panon si mga
ini nagpaparat siya doon ha amin diyarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta piag ang gautaan nila. Amin di sila himinang bang bukunda amin doon hatiranan niyaon. Amin long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu pakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Biha. Uno-uno na indiyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam piang hindo kaniyo amo hadyan hintutukin niyo. Na ingkatan sin wala niya nahinang ibang katan wala niya kaya pangdaakan inyan tangkisin niyo wat bukun yan aakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na labi-labi na biya sin amin hihinang ini bihaon. Amin akon magkalo in tao. Sin amin bang mabisara yung mga yaon. Na inyan katan naaw niyan in pagmaulod mga kataw-tay mga oran natahon tuong gatos tagkaanuman tagdua. Hati niya 400 century laong sin bahasa Anggalis. Na 400 century na pag 500 century nara na maripawla na to. Bihan. Na kaya singuran na si mga kaapu-apuan na to kamaasan na to bihan. Na yung mga iyadto nakahinang sila ha kalaungan bihan na mura-murahan bang inyad to mayroon nakapatumtum kanila hawak tuadto na kalukalo in sila aun kamaapan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa bang aun na nakapatumtum kato masikita doon haon nagmatukas mabiya kita sin mga ini amin mga sila ahlul kitab masi sila nagkupur sabab mayta amo hindi sila mabaya bang bukon daring haliuran nila imaon daak sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na ayaw kita simingon sa mga sila yadto. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Ubus biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala yung parsukuan si mga sila nagparat saya, iwan nag-amal salih, iwan sila yung sarew-rew manusia, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, intong bas kanila rito hadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin, kasulga-sulgaan yadto na kating kapataas yadto katan, biubutang yaon doon in katubig-tubigan mag-aanod-anod hababa niya, tubig dahing hakatas, tubig dahing tubig matabang, dahing alak, dahing tunob, inyan katan, bukon ula-ulain taod niya sabab nagaanod, inyan katan, iban yaon na, in katan, sipat niya, mun pag-ianong lanab niya, wayroon na ka nananampa, biyasin nanam longtak, pagkananaman sing kita rin dihadon niya ini. Inyan. Na, inyan lang niya, biyata doon haon, doon na sila, halukal yan, abada, radiyallahu anhum nagrida na kanila in Allah subhanahu wa ta'ala waradu anhu pasal sin nagrida in ipon niya sin pangdaakan niya doon hayan salta piatarang sin ipon doon in kakahinang nila piaamu doon haon namin pag-ianon ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin pag-ianon ka-ikhlas mga katawtay manghuran amuanin jantong sin ibadat pag-ianon in ka-ikhlas jantong sin ibadat. Bang in ibadat mo wayroon. Doon haon ka ikhlas, wayroon jantong. Yan, maana niya way simod palam sin daghal mo. Nawang siya wala simod palam daghal mo, ritay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't kikita ingkatan, kignot kahibaltay ni subay mag-akad sayad ingkatan. In mo karna mo, iwan sin hibal mo, iwan sin katan, amuin babasahon mo arap pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain paghamatungan niyo pagbisaran niyo iban sin Tuhan Rabbul Alamin karena sumambong kayo in Tuhan Rabbul Alamin nabanglaw niya wayron ka ikhlas doon haon na biyayta ka to hadis qudsi laong niya ana aghnal aghniya anis shirk faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ako na inin dayahan, amuin dayahan dahing mga dayahan. Bihan. Na, isiyo-siyo na yung piyagsirikan, may tayo ni agni, ay ni dayahan dahing harayan. Sabab kamaumuhan, maluhay in tao magkakawa si mga tao dayahan.
Sabab yung mga taudayahan, amuin maggagasto, sinhinang hipanghapa harap paran, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud dunan, maghihinang. Di nila magkatali, in alta yaun halawman nila, alta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malullah. Alta sin Tuhan Rabbul Alamin, piyalabay kanila. Sabi niyan, ibtila katan. Tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon, bang nila kahikapag ibadat, inalta sin Allah ta'ala, piyalabay kanila. At tawa kapangusibaan nila sadya. In pangusiba, bang muhipag gasto pa amuin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hipagbudbudsan si manusia, ajaman na to ini, hipaggasto sin bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan hambuk deng ha mga kakahinang sirik. Na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw akhirat, isiyo-siyo in, kimawa, dugaing, piyangandulan nila, iagad nila, kiyahagad nila, bukon iagad nila in sarak ko, in panghindo ko, na in ako mapatiag. In agi ko na kadto na kamo pa amin iakaran niyo, ito na kamo kumakarayawan kaniya. Bihan. Na, inakulong sin Allah ta'ala mapatiag sa ako ini. Sa atumtuman niyo, ako'y dayahan deng harayahan. Nakaliw rin nga katang, ba't ako'y magdirihil pagkaun kanyo, pagdirihil kabuhianan kanyo, magdirihil sing kusog niyo, kalamman niyo, katantan, kabuhi kamatay niyo. Ako sa ini magini, dirihil lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, mga katotay manguran, ando ing kaiklas, lando malaggo. Sumud ing kaiklas hatuhinang. Kaisa niya lang niya, ma'murat. Kataan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay sumuding kaiklas mo roon, bangkaw himinang kaniya. Hikaruan niya manhiyat. Kataan simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay sumud dain niyat mo roon. Hati niya, impiang langan sin Allah ta'ala, subay sumud in niyat mo, hangkan kau tumangkis dahin ngayon yaon, na pasalan sin piang langan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Banglaw niya kau, minig sa jaway kau na kaniyat, way runtong basin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, sabab in amal piyang daakan, iwan sin piyang langan, bang muhinang karna sin Allah ta'ala yung piyang daakan niya, bang muliyayuan ingkatan piyang langan niya karna niya, inyan kadwarwa mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu niya, amo na lang niya mubahat. Kataan si mubah, way roon, bayad niya asal. Sabab way hukuman niya. Sa bangkasuran sin niyat, makabaakaw karayawan. Long niya, biya sinuno, an yaksuda bil akli al quwa alal ibada. Impagkaon yan, mubay hukuman niya. Kumaon kau, namarayaw. Di kau kumaon, namarayaw ra. Biha, sa sumagawa, bang kaulong niya makaniya, tangkan kau kumaon na supaya kumusog imbaran mo, bang kumusog imbaran mo, kumusog kau mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilang kau sintuhan Rabbul Alamin, karayawan doon ha. Bayaran kay mo, inniat mo, bihan. Naamo niya ito, mga katawtay mga hurun. Biya lang niya damikyan, yaksudu bil jima' at ta'apop anil haram. Amin, magniat kau sumuok kau paasawa mo. Mayta, inniat mo hasupaya kau di na masasaw parugaing, di kau makapagmaasiyat pasalsin nakasuok kau asawa mo. Inyan katantong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarayawan. Amo yan mga katotay manguran na akam Islam na mura-murahan in yadto katantan papagbarakatun katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in bangman kita liapasan sin Tuhan na Rabbul Alamin dahil mga katantan ini bukon kabayaan niya lang tahinangon sing kita. Amoy makabatok kita paamoy in kabayaan niya katan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dhanban illa qadaytahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أن محمد رسول